Leka mwendo wa saa 3 cia wiyo masaa masio mabika nguthoche nthini wa Vilingi wa Mauvoo gunengelelie Mauvoo ala twina moke wiyo ni cha umundi Sharon Ndinda no kutwalulila Mauvoo kwanzia ya meko ni Faith MAKENZI wa mutunga na ani kati wa latumanengete uito kiwiyo ni cha umundi ala tukumbanesie ne bamwe na atongoi na enendi kukulwa makwatemba usilikali ya oyu kwa idia maendeleo mwenendi etetheka atakumana na bajeti ila inasomiwe ni ikumbi ya siasa. Serikali seli kukulwa itethyanise kunenga amanyiwa liuku ya kibwezi. Na kisase cha Mutongoi TV kutania miaka ili chathini tambo ya AIC matu. Vilingi wa Mauvoo ni naudhocha musiaisia tuatianie nthini wa Facebook ni Mutongoi TV. Ve wailu silikali ya umundi ikakwatwa mbau kuyanisia mawatho na mibango yonthe kwa enendi na ni kuyanana na Julius Munyoki ula ni MCM Musakwe matungulu ya umiloni wa Sua. Munyoki aweta kana kwithiwa silikali minanite na maundu ma bajeti yu ni ibinda ya kwetela matunda ma kila kiumana na mibango ya silikali na enendi maile kwitikila undu maundu maile wendi wake munene ni atongo kukwatiania nthini wa silikali ya katina ila sia county kutethesya kwa ile uthukumi ayenda atongo ikweka usilelwa na matuku manini ivilani na kukulia enendi kwithiwa na umisyo masisye ulayu alamiu utongo ine undu meu matethya boni mutesya ni mwandiki witu wa Mauvoo Julius Munyoki na Mutongoi TV awetakana vevata enende make umeanisia nondu maundu manthini ya Kenya mailie takana ni vinda lanthi ya Kenya ile kuyumbanya na kuendea na mbevate kuvingiswa na enende vamwe na atongo ni maile kwitila na mutakatala lona vitu kithwe mbungeni na budget nayo kusomwa nienda kwasia ivyo ombe tukwatani ondu tukwatanite ma MCA mama tungulu tukakwatana na mheshimiwa waitu Honorable Steven Mule naindi nditongelelo wingi let us support the government of the day serikali ila yikivilani temenenge mwana ithukume mswada no vitukie na wavituka tina undu owa kwa siasandi na andu onthe mayani awa kindu kikao benefit kuicha kwamba otuka na kwa tuka kwekalanga uyona indi kwa thea nongina ndeke yambata mweyobe misibi tiyo misibi banini na ndeke yaungamanesa nituambia unewa leo nituambia kuenjoy maundu alangi lakini for now nongina tuambe kuyoba musibi ndi wake munene ni enende vamwe atongo ikwenda na kwatamba usilikali ya OU patakana TV nda ya kuenda na usilila atongo yala meivilani ndini malete kunewe vinda mathukume ethiwa makaya mwani uthukuma nthini wa miaka yukite makethwa na undu usungia kuyene nthi be kunza kuwa na chama cha UDA chama kila ninasa kuiwe ninyo kama tungulu na kangundo ndiasi ati let us support the government kumbi na yulu nikenda sindu itona koka na tuinengane ambo time mwalimu ndakulewa makulio alika kilasini amba usomethia na asomethia aikulu ende makulio akaimu tukulie makulio atabika mwakoswenge tuye ina budget ninde kusoma ona governor ndai na budget na indi yu budget itu twasoma tukulie itwa implement hii hata na tueki hata support government yetu ya Masako ya mukumwa wa vinya wandeti ni wiaula munene uendesie otema malelo kusupport kisomo basari nisumie na kuoma Tongolo East ni tuikalite mbi pamwe na komiti ya kwa ya basari na nitu ikala mbingi nikenda to allocate maskuluni all the beneficiaries na tiimanda undu basari sio wa maskulu
Onu wenda maofisa makwikia usese imande na ukunikela ongela wende na utwe wisione sia kinyui kuma tongolo kaundini ya Masako wetakana vena ongi wende na ukuse wakati wa enende na nusu enende makekala na Mauvoo kwina ongi mwingi wa nguku wa mboso mundani na tikulia provincial administration nikienda elikilile yuba akwitu kenyui tuina investor onomwe andu imaendie tala nundu ndiko kwi Mutongo TV kuma matongolo ya umeloni wasua kaundini ya Masako nyeni tawaboni mutesea. Serikali ya Kitui kwisila muvea wa mivae kithio na mathauni wumbula kana ni ukwambi sia kisese cha kuvosia ala meyithila katikati wa kauni wa kimivae kana Gender Based Violence Rescue Center sipitalini munene wa ikutha level 4 Kitui cha ithio wumbulwa ni minister muveani wa kithio na mathau serikalini ya Kitui Mwandu Phoebe Mutemi kisese kiuke gatethea sia alama kwata ukono wa kimivae kwa kumanenga mautao kuma kwi ataalamu na kumatethesia kukwata akisio Onesmus Chalo watumbanisia ingewa. Kumana kwambata kwa sieko siaka wa kimivaiva kaunti ya Kitui minister muveani mwake thio na mathau kaunti ya Kitui Phoebe Mutemi ni umbola kana serikali ya kaunti ya Kitui ni kwaka kisese cha kutandwa alama kwa tokono wa kimivai va kaunti ya Kitui kisese kicha kwa hospitali ni munene wa ikutha ula we Kitui cha ithio va kaunti ya Kitui vala ene alama kwa tokono suma katwa wa no kana kunengwe maotao metelete akisione ataalamu ta county government of Kitui ni tunethe na isila ino ya kana siana mbingi ni sinete kukwata mathina asu lakini gila mooka kwata intervention siana isu si utungwa ingi kula kuyalama na abuse kitumi kine kwa siana isu sikwitha sisi akilia na isi achanganyikiwa undo sitona kwikwa nondo mundu abuse wana atungwa kwa mundu ro na mwambusewe ona mwambuse babinda ingi ni makompromise ya wa mabinda ingi ukwesa kwethia ni mathreteni wa nao ni umeta ni kana manengane statement ukwesa kwethia yesu ni aliuki iki minister ono aweta kwethia sieko ithi siende va kaunti ya Kitui ini nzimwe kukitana mesilia alama kwata ukuno u methia wanamo iweta kene kiutethesia kwalaka wake mivana ingi kutethesia asu kukwata akisio Utah County Government of Kitui twina esila ya kukana Gender Based Violence Rescue Center ila tubangite kwambia katika ikutha level 4 vala tukaiasia na situ save yela kana kano mundu muima ti necessarily the kana nundu na ndo ima ni mambiusia wa kana kambiusia wa mundu muima ambiusia wa etelete kukwata intervention yake twemwinya bandu baseo ni kana wese kwethi abauni watetheka na ni wakwata justice katika maisha make kwa ini kwa level 4 ni to come up na Gender Based Violence Rescue Center ndeni wa kisese kiala mavikia na kuvathulwa nundu waka wake mivai maketha matonya kwithia na efisa ya kunengana ukiwa wo ya ataalamu ala serikali ya kaunti ya Kitui vanite kumaiya kiseseni ki no kana kunenenya namo ve siana situ sia abuse wa kana ka keli tu kana ka kibese na mono siana isu ni sikotha ukilia na maome siasu nundu maese undu matona ika no la matona kutabia advice yakwa ya mbeni asiai tukwa ya siana situ ekaitwethe twi open kwa siana situ ni kana ila sia kwatwa ni mathina wesethia ni sia tutabia mathina isu na twamana undu tona kumatethesia ona ingi ta ministry ya culture, gender, youth, ICT, sport, media, social services ila tutethesia kwesa kwithia ni twatethesia andu asuma abuse wa kuya katika community nitota kutuma maofficers maitu ila makwata report ni kana matone kutethesia ciana isu kwate justice ona uyo vanumbola kisese kiki katelesi enende aingina ala methea maikwata unyama na maikilia kwa kunenanya na mukuka matethesia kumbula maundu alama makwata makiletie vala alama kwata unyama usu makethea maitwa wanoka na kukomana na ataalamu moma nenge counseling na mema tongoesia kumata byanzia ila matona kwesela ni kana cases ciose etukiswe na ciana isu zitone kukwata utethi ola wailelete ndile vote Vilingi Mauvoo kuma kaunti ya Kitui na Onesmus Chalo.
Chumani ki Minista Muveani wa Kinandu Profesa Njuguna Ndung'u nusomie bajeti ya mbe ungu wa utongoi wa President William Ruto na ilani ya kimanza cha shilingi trilioni 3.6 no muthenya usu wa usomwa kwa bajeti bala ayumbe maazimio mana umalu kile maiweta kana maine imetikila kwikala mbungeni nundu kwenana namo bajeti esiwe na ya kububinyia mwenendi kilunguni cha ikumbi ya siasa umundi tuidhwa tuidhima bajeti kana tuidhoima bajeti na kumekuni kila kwa uliku na kumanya we mwenendi etetheka ata Benjamin Mwaka no watumbanisia ikombe. Kiki chuma kimwe medho onde meisia isi mbunge kwa ichumile nene. Chambe ni undu mutilatala hukulanywa mbesa yani finance bill. Una vitu kithiwe mbungeni honetino wa mutia kukumbila finance bill Tulatala unu na vitie mbungeni wakatatu kwa kula ya naimwe na miongo monzi na thandatu balano ayumbe miongo nana na umwe mana leanle na uo. The ayes 176, the nays 81. The upshot of the vote is that the ayes have it. Mausungio makulai maine vinesa kwa ayumbe ma chama cha ODM vala yu chama ke kivanie kumozi ya matambia maki mia wa ayumbe make miongweli na nana ala kwanzie mwe kana inge mana kuniye kula kuwe tukivya mutilatila kana kulea kwikonya na kula kwe wakatatu katuwano miongweli na nana ni muyumbe wakawa musinilovi mwandu Pasaris ulona ukuniye kula kuwe tukivya vala ange ni wamona muyumbe mwolote John Paddy Otiende Molo, Babu Wino na muyumbi wa Raraka TJ Kajwang katuwangi hala matane ikonya na kula ino atio wa mwema ayumbiano nimeyumilie kuitetea. I'm still looking for a description for what members spend so much time, so many hours voting on. I don't know what it was. This where the yes had 176 members and the nays have 81, and I've been told I was absent. Absent from what? Kuna wengine walitoroka badala ya kuja kupiga kura vile wananchi wamewatuma wakajificha. Sasa hii wanatuandikia barua, nilikuwa kwa daktari, sijui nilikuwa wapi. Wewe umechaguliwa kwa sababu ya kazi moja peke yake. Siku ya kupiga kura ukwe pale kupiga kura ya kutetea wananchi, si ndio? Pia wao tumewaandikia wao barua. Wacheni Kiingereza mingi nini sijui nini, sijui umeandikiwa barua na sijui chama gani. Wewe unaandikiwa barua na chama na hawa wenye walikupatia kura barua yao umesoma? Hawa ambao wanataka kazi barua yao umesoma? Ama ni aje? Ama ni namna gani? Soma barua ya wale watu wamekuajiri my friend. Utena finance bill namu ikuitwa budget na imiakoni ya mbunge Minister Professor Njuguna Ndung'u anaimbe wa ayumbe kuelezea nthi ulua budget ya mwaka umwe wa serikali ya trilioni 3.1 budget ila kwa kumekunikila serikali nene serikali siameti yoko muvyo wa kisomo uiti ukui na usesei inosie usinde munene kwa ilovia noangu budget neno ateo sekta ila ikunite mwene nthi munoni koti mweo wa imwe katuno 5 ulua yana ula enende yume ivya kinanduni cheu cha nomba kampuni sianzo vina wadhao ma klata yume ivya koti imbia wa kilungu cha 15 ulua yana matangazo ni mo amuandu alame na utuika yume idhwa madhi ivya kilungu cha 5 ulua yana kunai cha utuika wa mitandaoni na kinene vena koti mwingi dhinu wa VAT mweo maunduni mauta ulo yuni kilungu cha 15 ulua yana tutajinyima, tutajizuia na mikopo, tuanze kujifunza kutafuta hela miongoni mwa Wakenya. It is important to have food, yes. It is important to have clothing, yes. But it's also important to have shelter. And that is what this government is talking about. Ayumbe Molei ni maneki ye mokomo kusoma kwa budget methoni ma Minister Professor Njuguna Ndung'u maitata undu mutilatala wa finance bill unakuniwe kula na wavitu kithwa mbungeni na keli undu budget ya yulu muno ou yetetwe kwa enendeni serikali kwa kithohi onamwe ma serikali tamoyumbe gathoni wa Mushomba wa Githunguri ni maende ye weekendi kutetea muungamo kuleana na mutilatala uno Toma la tuone Kenyans tuimwe speaker neki decision tutanendano ndo tunapangire debate is mpaka Tuesday na voting ukwela ni next week after budget.
budget yesu ndio reflect maoni ma NND tondo mwende wazisia 22 billion Kenya shillings sigeto obisi ni wa president mawisi elima president obisi wa deputy president obisi wa prime cabinet secretary ende Ruto atwekie Kiembu no bendokie vandu va kutoa mbesa mivukoni ya mama mboga yu aumia mbesa mivukoni ya mama mboga at State House. Budget ino ni over ambitious nundu kana ina wendi lango muno na gwo kwati wiko na cost ya living kana ebindani ino kwina maumo mengi muno pyu na yu ateti ama oleini mambeisye matizya kana evinda ya mwene nthi kusioka lelu ni maandamanoni ni vikie meweta kana President William Ruto ndenatei na mwene nthi ula wa ukwati munini. Bei ya umeme imepanda, bei ya mafuta itapanda, bei ya chakula itapanda, kila kitu kinaenda kupanda. Sasa hebu niwaulize watu wangu wa Maandakini, hiyo serikali kweli ni ya bottom up kweli? Kwa nini tuongeze pesa kwa maofisi? Ofisi ya rais, ofisi ya naibu wake, ofisi ya prime minister, tunaongeza pesa na wananchi wanalalamika. Kwanza unajua mimi nilipigwa tear gas. Nikapigwa tear gas tukisema hali ya maisha imeenda juu zaidi. Na sijui kama walisikiliza. Pengine wengine watapigwa tear gas sio mimi. Inaonekana itakuwa raia sasa. Because vile ambavyo wanaendelea hawa jamaa sijui kama anaishi nchi nyingine ama na nchi ya Kenya. Tunakataa mambo haya. Na tunakataa kwa roho safi ili tujali maslahi ya Wakenya ambao wamedhulumika kikamilifu na hali duni ya maisha. Ni ikumbi la siasa ndilivotia Vilingi wa Mauvoo kumavamu sini wa Ilovi nye nita wa Benjamin na mwaka. Serikali ya katiba mwena atongo ikibakanyo ni meendeka kukwatiania na kutethesia masukulu ma isio cia Kibwezi na Makindu na liunikana kuthinikianza bala namba nene ya manyiwa ala kwa kabinda yu methitwe maitinda skulu mateukwata chakuya unikwenana na mwene kibila wa ngwatanio ya kutetea mabata maalimu ya NAT ubonge wa Kibwezi na Makindu Christopher Kitua ula ainena waweta ethiwa ikinya ya maluku kosekana maskulu ni kuendea tabena mwiso munene wa amwe ma amanyiwa kwithiwa maiti ya masukulu. Ken Mulinge mwandiki wetu wa Mauvoo. Christopher Kitua ingine wa munini wa mwene kivila wa ngwatanio iya kutetea mavata maalimu ya NAT kaunti ya Makueni hainena ni waweta kana kumana na iwango nini sia mbwile na kuatikani isione sia Kibwezi na Makindu. Ngethata inasulile kwa kiwango kinene kindu kilacho thothetenza kukusewa masukulu ni vamwe ona misine kwa amanyiwa. Vaenda tongwe kulikila kati kutethesia kula thina uanza kwa kunenga na lewo tethio. Nenda kukulia ibindane yumu asasa kuma mbua jina uwa nesa upande wa Kibwezi kwambia Makindu kutheu kwinditwe kwikumu muno na kwina zambingi muno anetu kukulia atongoi na county government pamwe na national government imandesiana leunde no masukulu nondo ila twakwata leunde no masukulu siana situ igenda itona kwe kanesa na iteka kukulea kuka skulu na sia last month the other term twakwati leu kila skulu ndeno wa Kibwezi West ungula sia ambunge langi ona ma MCS na other stakeholders na serikali pamwe na national government manengesiana leu neka na usendo kisomo cha ndana mbe Yolo amaundu mamathola maende maskulu cia musingi Kitua yenda si kukwatambua amanyiwa mawala mena inengo nekana kusiaka na kutethia amanyiwa aivinda yukite. Musimu wa term 2 twende na music festivals na utaenda kwina ball games une kule asimu kwatene na alimu menu nekana ndo siana cha sponsor wa sieke madhao. Yesterday tunaina madhao matuke 13 ma sub county ya Kibwezi music festival na nitunge alimu mwe anondo tips mbingi ni CNDA ika represent Makueni county 23rd 24th na to mabutu ithi regional na ni siana ini sienda kusupportiwa through activities ila sia ile kumiwa mbesa nekanika kuwa nekana ndo ni sia toa kwa ika itha ukanesa ku sub county directors na directors of education tutunga mwe anondo mabinda maingi Makueni ndi twete kanesa
ko netukule ndo kwenda usiano musonde no maundu neso yolo akiasi yao ngimaendeka kukwatamba kisomo cha maniwa monolame kilasi ne chana na mutalatala ne mukuu kisomo nana ina alame kwekala KCPE tamu uketem ende twathitumi tam aitu kulia ibinda yetu na klasi ya mwesho ya standard 8 kila kitelete mutiani cha 844 system ni tukule asime kebitine kwa nasi anesusi kanisa ni school nzio ne kanaweza nasi wendo yetu kale ni kule serikali wataumbe zile inoki nini cha primary na ni tukule mwangalange imbesa na no usio onayo JSS ite inambo likandeno account tukule ne kanaweza no sia katewa ndo kwena challenges bingi ndeno maskulu maitu Delivotia Mutongo TV kuma kaunti ya Makueni nyoneto wa Ken Mulinga. Kisese cha Mutongo TV ni kitwaise udhaithi kanisani wa AIC matuba na kelelo kinene cha udhaithi o ni kutunga mubea kwa kwithiwa kisese cha Mutongo TV kebikise miaka ile yatangasi ma Mutongo TV na Mutongo FM ni mebikite udhaithi ni usu la webikitwe ni mashabiki maingi kutanani ya bamwe Ben Musau no tumbani siengewa Isese ya Mutongo TV na Mutongo FM siakwatianiana IK makanisa wa AIC matu chathini kimwanya cha kutunga movea ni kuondoa miaka ile ya utanga simwethenu wena usindi na ukelio. Inu ni Mutongo TV tulikeiba ya kwa Google Play Store kana jeta wa App Store to download app ya Mutongo FM pauko app ya Mutongo FM ai bando sia twasio o 2 MBs o tunini pio no watch lungu ile ethia ku Mutongo FM ni kwatane savio toka twithukisio the way kuma masako kukangina wa kanisani wa AIC matu onatangasi tutangi ya wa hataiwe Yesu amen kwisemwe bauti tinda tikonete ile ingesi yakoya lakini pe masama vika tikalika kasombani kandini na tokea mwe ikote umandini mwato lilikana twiba kitumini cha utunga mubea na niasia nienda utunga mubea mbe kwa ngai nondo wao tuwezesha twenda twiba idita Mutongo TV na FM zioke ndonge mubea wakeli kwa utongo wa kanisa huu nondo wao twetikilia tuke tondo kwa hiyo kondonge twendie na zaingi no ya mundu nonogete kwa ndigwo ningo kunya nazio kala lakini yoba muzie kiro lya withi lakini baina thina wasia hapa yondo no sawa enende mama tu ni makwata ivuso yako komana na tanga simai seseithi imwe kwa imwe na aini menguma mambadhisa kumukumia na kumotai yangai kuma ilembetani ya ukamba Evo Zipora Eric Steven Kasolo Eric Moli katiwa ange ainge lele buswenene na marwa ambadisia muno kisese cha Mutongo TV nanya personally nishambi wa kisese cha Mutongo TV nundo news sienu cha za umwana lego niene mubya muno wa kisese cha Mutongo TV na Mutongo FM nundo wa kuka na kutembelea abuki yangaina kumotaya bamwana mo ndo matungi yangaina kwendea no matochi na Mutongo FM nebo pewe kwacho umunde twatungia Mutongo TV mubea mwingi wa mwana twithe wa kumala tutile kwa channel yetu kwa mwana mondo alidanesa na twatana sindo bingi angaya mathime na inekane sana mwathi mudina mutulibikana sasa etungia ngai mubea ndo wa mutana wa monde na ndo wa Mutongo TV ngai na mwathime na kumwika nesa thini wa menu monde na expand your territory ndo wa sera mwoka thini wa yaisima tunakutwega. Thank you very much. Tavania wa muthenya ayosa mwanya huu kumalilikania athaithi kitumi cha kutunga mubea mabina maingi by the way siathene sio kutunga mubea uthaithi witha we by the way jizikana mwama ndo I wish tekangai no pendo amalilikano maitu tukaelewa kino ke cheta wa kutunga mubea ye Mutongo twenda kwasia ni mubea muno mbe kwa ngai na kwa kuwe musia isia na mwetu kisia wa Mutongo TV na
Mutongo FM kondo wa kusakua da kisese cha kusomelia utanilia na kumanyia natuna kwa semi aidapo adime akuwa na mateki make mekala na mabinda onde nyeni tawabe Naindi musiaisi yangu yeti yesya unoa niko utungia mubea nundu wakwithi wa uende na utukwata ambao una nundu waku unatumia twithi watu ya sindi makikombe cha Kuza Awards kwithi wa kana mwakani ukwithi wa no ithie twikisese cha Mutongo TV na Mutongo FM ala twina utuika na umanyi maunduni na muno nthini wa Mauvoo na Ilunguni situkwou na utondo ni na utabia nthini wa ilembeta ya Lower Eastern Twinoa ni kumutungia mubea na ende tuende na mukulia mwende na utambane na itu na utukwata ambao tuamba kosa uthiumo wa ndatika nini nitusiokethete Uteti ni kuibwabwania kana ni undu umwe na kithia na miwa yacho. Sindi wa Susan no sindi wo ne shua kana ni okona wa museo. Siasa ni wadala. Tie kanieti kwara ni ena tiambi othukuma. Wiseni wisa siethia kathia mbelete kana nzaungu yukitana lelo. Our ideas carried the day but our opponents' tactics they have their way. I've never had such peaceful elections here before. Where one goes home happy. Niwo makwata ndemunda kana tukulie tangie. Wamanya nasio no siese nake ukomele katikati nukusasia irula sasa ni kufanya kazi lakini kwa kuonia wenda turunguni ya kula ndio gavana wa Kenya maobendoku alamekwo tutonya ithatu makimbusia tukalika kimbo kana nguli cionthe ni undu umwe kithekane chokieni. Ruto William Samoei has been duly elected as the president. Haki mwishowe ipatikane so that Kenyans can live happily together. Ours is victory deferred. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. And the whole nonsense of the system has been rendered a nullity. Useo nekana va ikumbini ya siasa vaicha kunda ngutume vainguli evosa musakwa mwenende ekulilwa makulio alamo. We celebrate all Kenyans and I pledge and commit that we take Kenya to the next level. I, William Samoei Ruto, the fifth president. Mwichango ni mumbewa komana nake Erastus Kithuku Wanzomo kilunguni cha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwa mbe ya saa 3:30 pa Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Seo vya maisa na insurance. Weni wisikana kuina mitalatala ya kuati ya kuivo ila ngali ya kuya kwa tambanga, ya nangwa, kuyo kana kuumisya. Manyithi ya volisi mituki no kana kunengo valua wa kuweta. Manyithi ya kambuni ya insurance chonde yulu wa mbanga, kuumia, wasio kana wanangiko ula uko na ngali ya kukua mituki ila itonyeka. Kambuni ni kuikithia Mauvoo asu na kuikithia mavalua uvo wa ula wosete insurance mavalua makuandwa ndivi valua walivoti ya volisi vomwena driving license ya ndeleva kwatiania na athukumi insurance ta movisa makwika ukunikili kuthuima na kuikithia wasio vamwena kuumia livoti sionthe ila sithi wasia vata ngali yaku ni kwikiwa ukunikili na kumanyika kiwango cha wanangiko. Kambuni insurance ni kunengane notice vamwena lusa wa kusevwa kwa ngali yaku garage na ethiwa ngali yaku ni vitete kiwango cha kusevwa. Kambuni ya insurance ni kuiva kila ya elite ofisa wa kutala lato wangali kana mota assessor no kwika ukunikili ethiwa ngali yaku ni sevitu undu ya elite itambite kutungi wa mwene yu ni wamanya. Uvoo watakuwa kuni Insurance Regulatory Authority IRA, bima bora kwa taifa. Ni na udhocha ingi musiaisia tuendeye imwe zama ya kuthinikia maundu ma munyao kana the National Drought Management Authority ungu wangwatanio imwe ya European Union ni yathana kwa kasilanga usini wa waita ilai mwingi ya kati mulati usu na ula ukwithi wa wakimanza taslingi milioni 15 unambililwe ni Minister wa Mawithu Luluko Soipan Tuya ndi yonde itania muthenya wa mangalata kwi muthenyani wa iyo Lina Musangi mwandiki wetu wa Mauvoo.
Tanzania moya kutelesa kukitana na mangalata vaka untini kitu inanzionze Minister Muveani wa mawedhi loko mwandu soipantu yanuna vingu ye kwa mungeto wa uso wa mwania wodini awaitani mwingia kati one naiti na waiseso Minister uno na waicheka na mwito vamana senata bama kunika monone monyao. Drought and desertification disproportionately affect women and children. Through a collaboration from different players, including the county government of Kitui, we have launched a sand dam. Mwanduso ipanongele kuweza kana mungeto uwa mwania toka teresa vanana nenze makisiukio vamana indosio na muno ivinda ya mnyao. Be able to supply water to more than 1,500 households. And I'm told that the catchment during drought season, because of the movement, the people to benefit would even double or triple. We have also donated a number of water tanks to different local communities and schools, which will be used to harness and to do water harvesting. Francis Common Director Muveani uwa ndiye mevongene wake tuina ula wabaita kana mungeto uwe sovu kwa kimanza kia shilingi milioni 15. Ila kwa kubu ita NDMA nito uchewe ya mungeto ngania riba ngaliko ya dono ula uwedewa nangarama ya milioni 15. Mungeto nondo uchewe ni no kwedewa no kwakewa kwede no na kiu kyago kikadi bewa kilomita kemwe tina pamana kilangala nondo pata wa mungeto muno wede ani koza ni kilangala lab kiu kikwe bida bungu wa kilangala nikana ide no kitumike binda ya munyao kana binda ya dami ochaunu na weche kana makaka vandu vakutaveki ovamana konyithe indo cia enenze muradi una ula waile kwelungu ya mina wathela na kila kingi tukweka twamina kwa kamungeto tula ukwambia mwi wa monda tumina mina ni waile tothela na ende kila kingi ni kana tukaka kenu twita sabwe kana kithima kya gunde ni kana with the solar pumping system ikota kiwoko na ikukuna kiamba teta bakubi nusu kilomita wala tukwaka ke community kiosk twake bandu vonye indo so ndamboi na ng'ombe na mang'oi na sisi ndulengi na twamina kiu ni watu wethe tutonyonenge enenze ni kana wethe ni maendo ya kutethekana kiu area yetu andu ala mevo evinda ya munyao ni maendo aba kiu kilomita 10 vinda yetu kemba yako na munyao ukigo ni kendo kala twaileta matethesha na directly andu ala mo benefit kuma muradi noti ni mezingili mwana manana bena mbaa ng'ombe tangili 3 mbaa mboi kama na maronga ni ngili 3 na mang'oi na 5 kila kitu mete betha we mang'oi menge ne betha ebinde tia thana ni matumika muno kwa kutabakibu Kuripo traveling wa Mauvoo kuma waita mwingia katika untini Kitui Nyelina Musangi na indi musiaisya vauni vo tuikia ngithilo kiwioni cha umundi nthini wa Mauvoo ala nethi wangi unengelelia mwendoni usu wa saa 3 ngiutungia muvea nundu wa kutua kusakua kuendania na kwa nthini wa Vilingi wa Mauvoo muvea mwanya kwa onthe alama ilia Vilingi wa Mauvoo mevwandiki maitu ma Mauvoo na Sharon Dinda nundu otwalulila Mauvoo kwanzia ya meko nito Faith Makenzi wa mutunga niutia mokoni make Erastus nizomonaini make nthini wa kilungu cha ikumbi ya siasa kiwiyo kisio na chumwa cha ilete.